Assalamualaikum, kece gelip bugün kulaklar balonda kandaysınlar? Assalamualaikum, asmalar bizi de kendişti. Assalamualaikum, annesi sağlık, profesör, avukatı, sabahçıda mekanister kandaysınlar? Ne dostum sen kece uyuyorsun yoktan, ayasın basıp yüzündür. Az göstereyim mi? Boşluğun bekleyecek, olmayacak. Olmamış bir yudum, onu doyuracak. Son gidelim. Aklı ol var. Şu be. Adı şu, kurulu ne be? Adam bana bekledi. Oğlum ayasın yüzünü görmeli be. Oğuz, Burcu. Sana anam oturdu. Oğuz oyundan var, kırız bölüm var. Yuva. Ay Turgulbayga benim ya kırgız emasmi mi? Kırgızsın. Suyu elesmi. Kırgızın kızı suysa mümkün emasmi? İnsan karaganda kırgızlar. Kanday çıkar? İnsanlar bugün sen bizde kançaga çakırlar küçük o. Biz kançaga beşke. Boşunda kıraş yaptı ne? Topal geliyoruz topal. Bizim akmayla o kadar Azatçı. Şuraya kalmadan ayda toplar kapadan silahını alay. Bizden alvaç bile tamaşa. Barroz bile belgülü göz açıklar aldan bahçe tavat. Oşadan bir görünüş. Ya assalamualaikum. Geçeyim cevap var. Çok değişik aldan çok. Alman cevap kendisi bilen sizin gözünüzü açık bakalım. Aa, canım hoşut değilsin. İyi. Gör otam. Hadi git. Al git. Baki. Ulan baki. Bölüye geçsek var. O eşek düşüyorum ya böyle. Azır Kırgız'da bağlap koy son böyle. Следующий. Bizden giyin kile tamaşa metroda bolgan okuyan. İnsan metro. Kırgızstan'da Moskva montuğuzun, Bayburt'ta metro düşün tozuz. Bravo, tusan bozulsa aman öyle tuz çıkarata ya. Toz koydu da. Anan tozuz. Evet Alisa, hadi metro atmazsın da pardon. Ne oldu az mı? Metro uzak. Tamaşa ben size prost üstünden gülemek ne diyor? Metrolar ben tamam, ne zakat kadar metro diye. Sen zakaz mısın? Gittik anda çıktı. Görüyoruz dostlar giyin kile tamaşa. Ügülöde bolgan okuyan. Ay babam. Seni ayağından korkak deyip koy ya. Öyle bak böyle ayağımdan. Ayağımdan burada hadi başta kadar koyalım. Ayıp değil mi? Ayıp o zip oldu. Oy malades. Ay Seymour, ben seni kimden öldürdüm böyle? Bol bastı. Bir şey mi? Erkekliğe hoş geldin. Bizim vatandaşlar olmamış. Kadın! Hey Meksika tamam kılın. Nerede var? Bize giygiler tamaşa. Daha ne tıraş? Tamam akşam değil mi? Giyin kile tamaşa. Cumhurlarda Fumes baskan uçur. Так, уважаемые, будьте любезны, ваш документ. Все официально, да? Да, конечно. Где туда-другой? Я русский не понимаю. Ты же сейчас меня понимаешь, да? Конечно, я понимаю его. Где туда-другой? Я русский не понимаю. Ладно, потом разберемся. Так, ваш документ. Так. Все нормально, да? Официально работаешь? Так, хорошо. И ваш документ можно? Так. Почему здесь у тебя два разных печати стоит? Geçen ha? Да, вот, почему два печати стоит? Территория здесь работает, уже не работает, здесь работает, не работает. Я у вас спрашиваю, почему здесь два печати стоит? Почему, да? Ты на русском хорошо понимаешь? Да. Объясни мне, почему здесь два разных печати стоит? Он первый здесь работал, потом здесь работал. Пошлите в отделение, там разберемся.
Seyit biznesga hoş geldin. Sen biznesga işleş için hayatında ne kadar tezkep gelişin gerek. Görüyoruz dostlar, Rasket Ağ magazininde görünüş. Так, друзья, как видите, сейчас в данный момент в магазине находятся просроченные товары. Администратор! Да, конечно. Извините, у вас в данный момент в магазине находятся просроченные товары. Извините, мы сейчас... Вы знаете, да, за этой статьей? Мы завтра еще придем. Хорошо. Ушул эле көрүнүш Кыргызстанда. Так, достор, барыңыздар көрүп тургандай эле, биякта просроченный товарлар турат экен. Администратор! Йоу. Байке, биякта просроченный товарлар турат экен. Слушай, товар турса, тур жаппаса башка жактан албайсың. Байке, азыр милиция шақырамын мен. Любой. Алло, милиция! Биякта просроченный товарлар сатылат тур, ошого көз оңдоп койсоңор. Вот сіздер. Байке, биякта просроченный товарлар сатылып атты. Бұл жерде просрочный товар сатса, мама шашылды. Байке, мен албасам да башка кыргыз элим алып коюп. Башкасының ішіне сен, же şu нерсе сағат етті. Мен элим үчүн, жерим үчүн, Кыргызстан үчүн үйгөндүмдөн айтып атам да. Алсан етті, алсан етті. Чыгыш. Biz ушуну энден айткыбыз келди. Качан эле кыргыздар просроченный товар жейчү эле. Бөтөн жерде жүрсөм да кыргыздын достугу эч качан үзүлбөсүн деп достор командасы болду. Достор, Каравалта шаарынын ыраазычылык командасы ат энебизге бизди колдоп келген күйөрмандарга диджей апаска билдиребиз, биз сизди жакшы көрөбүз. Достор, курама командасы күйөрмандарына чоң рахмат айтабыз. Ал эми биз болсо фристайл конкурсу менен кийинки команданы тосолобуз. Сахнада Оштуктар курама командасы. Thank you.